iya kabang ilo mo na eh. Nung maturarihan sa sato alay, kabang ilo kami. Dihanap na hula-hula mo. Yan, nasa dulong si Kocho niya, kahubar. Tuna dua-dua. Mayroon niya ka pasatamin ng ito kahula-huli. Isipan mo na sa pasatamin na kahubar. Tuha mo, raja ni guru namin. Pasok lima, nauupasatam. Mawala ka raja namin. Pagtohon tunay ng nasa umatwar. Pinamang gulingari ng namin nasa umatwar. Ako raja namin. Raja si Marmata. Songon napasahaton. Ada tunog day ng nasa umatwar. Ba pasatabuma. Songon ada tunay ng ron. Ulos tapong raja namin. Songon lima katong malate. Ibagasa po na riyon, di bulang matuaw. Kami manong kuma, ito mo, pamulong namin sa luhut na. Di bara kamu kami, tulang muna si Marmata. Di naman ay, nabuhay, tapatapahami na sinaroka ng pagkamu sa pasatang namin, di bagasa po na riyon. Asa, masuara na rin kama, ang mga namin. Pwede kami kamu di bawah sana sendiri, di bawah sana menggulingari di bawah nabi di bawah tekyo. Itu juga jangan umur doh ya. Itu hasian. Di pas-pas itu hak kalau jangan umurmu. Jangan tertong lo. Manas neroha miak kayak botong mondo anak kamu selalu nak. Dia juga itu hak kalau jalan yang kau dinding sampai lebih kurang siap tahu umurmu. Marami, yung apa dengan nahinado ho niyan, itu kami mamusayakan ako na pasato na kerohan ko ho. Asa mamasuma, diba ta, dibuli-bulin. Kung kami sa luhod na, kahula-hula mo, akala ka mo, paparamon. Mula sa matiyag ko hubig kami yan nun. Siya di pasu-pasu Tuhan ma. Totoong buhay. Manas neroha ho hindi ganon rakyo Tuhan tayo sediain mo ko ito isya muna gagawin sa tohap iharadang di bata rakyo akan nabagyanan mula tayo na ng samudya na kuhay kami ulos sa mga pong kalinggam ba ito kaya kapuparamoni pero bakemi napea dito majawi ito din ibatok po nang sa manilay ko na hinan alam na ko ng ibaro damang laho lay na hinan hindi po namin ibang mananang rato ang ibatok ko jadi sangka sa ulong na doon di muna kasi lubulukan yung kanawin di hararo namin mula sa kanang pinakuha ito pahami ang kamang baro dati tulus tutuho sama gayon una soal kikina biak kahagayon nuay lasma lo hanya betul di ibotokon soal lima nakama pengurun kami ibaca-baca tuho ma saluhuk na hawa kapaparan na berarti boma tiap di boma mang baru tubi boma tiap di soko Muka jamu beri protokol, tubuh mana tahu tuh bisa ada siapa tahu mau muna, tubi boma hamu boma saruna, betul kata. Jadi ina ibadoku, lasma orang diberi macalo satu non, para pengaudi mon terus jaringan. Jadi kok para mon, kami yang nol mereka tanggal kedua, nomor ini ho, dalam nono siapa burung siapa non. Và Lasma ở đi đầu tiên là Garo sau này đi Garo và thì đội quân mang theo cái mô tô và cái phá tàu mà nó bị gạt Jadi atau peran yang anak do ibolu yang akan solo botol laupe untuk menabur daun.
tangiang na pinasahapmu marikitihon ulus na hapal, ulus pasirangan, ulus sabot, tuday nagsorma doon. Ang giya, matutu tangiang mata na magtuwa di bata, di tangiang muna. Asa tibuin na tiyang di rumah, sa tumiguan tiyang di soko. Kasi kadyang umurde nangon, suang-suang ni man yan, sumurong matihe, di hami at kaginopar na nauposo. Kaya martangiang nagumos na hami. Di hamu sa luot at kahorong ni ulo na namin. At kadatulang kadopong, kadyang umurmo. Sa dokang hujulan nari la mga jara-jari do mga liapode do bito hami. Mula kung horasong ni be at kapululiyo kung baro hata mo liate soba na buhay pa sa hatami di patikyan ng lasma ako hari rajay. Gari. Hamok kaburi papahitya mo. Lasong ni ma raja bulon hupat tu parang katayot tanak warid na marga raja ngita. Si rajay ma ubang ilohani soba tutut patang ni din. Bukang Nami, pasal nami yang mesti semua duduk batang. Duduk mata tu siap kamu selalu nak paparanna akan sidang orang. Apa malas neroha di batu Tuhan. Betul malas neroha kita. Muka di mana gua dari on satu mengunjungi sahang lo waktu yang ini malu Tuhan ta. Atau tahu masuk kamu selalu nak rumah moti. Mau ni mah buat tatan itu kamu nak. Di bagas atas neroha. Nah, buti nggak tutup kamu ini kan? Buti kamu bisa. Ngồi đầu nó hao nama ra, sau này dia nak boi. Pasal tahun nami nas neroha tu kamu nak kamu nami, siap kami, sang tulang siapa mata. Sono di botol namion. Mau lihat mana teh ulun, anu si matuan nami, Raja Istorus, soal nama sah terus tutup batang pak kabali. Sama pak tiket kamu Raja nami. Songon, hula-hula ni anak misyakanan si Turus. Ima nalau pasahatkon, adat perpurisian hami hula-hula ni anak mon si Turus. Ima diguari mon ulos pak kabali. Hujuran nyarion lembar tiba gebda hafal ni pasu-pasu ni tuhani di masa wakka yang nakot taruh burton pagidon tak magidon mau dawag nainan tutuhatay ulos nagajak setulok rabu nabuhi terpasa nami akam sian hamil bangunan anak bisa kanganon di masih turus ba macak pemasalam bahasa jumpa masuk dari dua waka para masalu na asa emis terbaju menna perlinggoman di Siboro tentu dia biasa luhur na lau mangalak ka para monakang setuhat tama nama ngaramoti asa lomak men na silujong lomak so binabuat tentu dia be nasida sudi salu na mangalak ka tentu sima dapotan pasamotan so lima jong na hada siap kami lima bulan-bulannya misalkan si Turus saat ma urus pakawali sian hami bulan-bulan marga si Turus Pembayanan ng pasahan tamu ulus duduk batang na hafal na magkabali Anggiat matutu hujulan nyari lam hafal kabari nagabi hafal berita oras bisa luhut ak katinading ni denangon sumurma di keluarga ni hela ni rajai mula tu songani pe hatana jepe pangapon hamurtep kami lasmar hanidama pasatami wapat dikelo tuhamuna hulu-hulu nami si marmata nasiap jalan masahato sumulus pakabali tulinang nasal mabur dapat jurusan ini Ador kasi pasal lulus pakabali lulus tutup batak jumur kami sehari karena Tuhan na kita perhati nabur kami anong harta ni nabatu ng matokon dang pili na si Lucas tumapor ibonana dang pili na tutuwa sa sinakanirohan tadi na natutuhaw sa perbuena marhitihon na turok maribut ang magkakirampar ni nabur kami sautik atas lehonan nabi dengan nabi na gusto materi bata Molotuk peribagas ni Niro Wahita alai marmus Niro Wahita seperti yang nabur namion
Saya dapat akan dilaluan jumpa akan jelas di nomor selanjutnya. Terlebih di Burunami, song-song itu kami secara khusus dan doa akad ada kebetulan kurang di pasaka perdagingan dalam pos perhubungan anggo masuk todo kami nasihat dia. Soni mana kami soni pada boleh ada. Soni mana di Burunami, Buruju di Sontro kami yang ke Ibatok ke Paramamu di nama Sahaton ulus pakapali ulus bakat asal dia tutu marhite na pinasatabi na ulus pakapalion habang matutu berita gabi kapal na berita horas yang kapilo parbon asal dia jumpa soalnya na badua asa sanggar na marundungin na tu pilo-pilo na jagat. Saya masih tahu kena lumut di seluruh negara permot pro maju jualan nyari orang kena jaga. Kalau tu seorang keurus pakai balik nak boleh terpasang tali. Siap hula-hula pemulihan yang nak bisa nomor tolu las baroham akurasi masalah pertanyaan bahwa untuk mata ibadah pasal tidak. Lima waktu. Martang yang nagomos to atau batang asam gila matutu na puro namin natawalong yon pati tua mapardalanan na iban may mana siya na disulgo hasan asan ini talungon mari pudir na yon salu na pinapar na talungon manang lain namin puro namin ito namin isom siyang gila matutu kami putara papawa muna dapat maato kanilon muna ipang mana jalan muna. Tusong pe harap namin sa piga, udah matawaran na utang, marbayan na sumarwa mo na natin ito. Jadi pinapuro namin, isang rodo kami hulang utabarat, so makapani, itu batang ninapuro namin son. Asal dia itu di budang nyarion, apa nama akka persolian, apa parita gabi, song ini nang ulus nagajak, asal gajak mati itu perempuan kalau nagajak. Song dorok rabu asa dorok nampar nanti dorok nanti jualan narion tu song pe karon nami hulan muna utabarat asmarwani todini naburu nami sama kurasi ma salam tu jualan narion jadi song ni ma song hatarami tu naburu nami makanya teman. Jadi soalnya mah amang guru. Wala tama. Hula-hula nami rajai si Borong Rasia Utagalu. Baru Oh, pagkilalaw kami do plus ni rohanami lumbobi mahami hula-hula muna na sa Kutagalong inamatua nagburo namin na sa rumatoon di tanah perserahan buhay sa di kamu ro tubol po sa giton pasangapon na boro na nyo alam niya kamang boro pakale iwoto bilas ni rohanami di jujo muna lumubi mana ni pasaton adat ulus pagkapali itu batak kami tunag boro na nyo maselas rohanami na mereka muna sa lubuk na yaka pinoparni na boro na nyo lumubi na maranggi anak do boro hari doon nami udah muna na sa Kutagalong takas do di bawah kamu torok doang ya kapulang nuna alay marso di tiornyari pasti deh yaka paso-paso ready do kami marso di tiornyari jadi somani majulo marjuro nabuhay pasat kami siyang go ni rohanami udah muna pengulian ni lain nami ona deh jadi mana ate mak naburu dison rodo kami hula-hula muna tulang muda kami mau mangutus hormata tulang muda masuk Kutagalong tong nomor hula-hula ko tuhami alani hopar kuadat pertua muna baru alanam sarmatua ho totong do rali kami ya ka hula-hula manang tulang muda sa Kutagalong pasahaton ada na hopar tu ujung limolung alanina boru pasatan ma urus pakapani tuho di bagasa bodarion diari nauli na lingganon
sehabal ma paso-paso, dabotan dia kapit paramon, lumobi ma diha mo kana marangi. Molo songonikan na buru, tipis na polahataon, hafal ta polabozion, sedia ma tokar na mangiut, sehabal ma paso-paso, dabotan ni po paramon ana do buru, lumobi ma diha mo kana marangi. Mau lihat ya ma, pasal. Jadi songoni mamong boru, debu pasatani, tarim adar, kopar, kupartoni, naboro namyon. Songoni mamong boru, mau lihat ma? Tikelol, duha muna sibarmata na siya permunangan. Pasahat to songon, udah pakabali, tidak yang nasal motor. Odo nasi rohanami, ano totong lo hamu bere nami sa luhut na imo ikuda, imo ito na. Molo ke, songoni, nabuhay bukatoba namin gagasan moderion sama kemudian diberi nami siap budan tong si mamaka kuna noni ele nami tuhamuna akan guru nami kebetulan tulangmu kurang sehat na bormi siya rodok jadi horo apa dalam dia tanggulon itu kabeh ngomong kerja umur Jepang alakat dengan marang hidup di bahugan. Ada seluruh nai murid itu bernyari. Saya tanya nama itu bujuan mesero, mengepak mesero tersebut bertingkat. Asma terbanyak karo amuna, daripada amuna. Kalau semua tu pasal kami, apa diurus cepat tulangmu. Perjuangan tulangmu doh kami. Asal semua tuang. Asma doh ada remni, ada amuna macalo karo kami. Ibu itu di toko. Jadi sebelum naik, kalau dengan aktivitas, apalagi dengan nami, kemudian ada orang asli orang nami mah, siapa kamu? Betul di bawah sana sadau kan di bawah kami masih pada dimuna. Betul kata orang nami di dalam harion, ala orang lo bangun itu bisa dia. Molo tukar jagoan, kamu nama kami, betul nama itu sadainya. Anak kami guru hamuna ketong ijuru nami lasmar hani pada muna lasmar itu di muna deh ketong pasahama lasmar hani itu ada itu ketong gitu gitu iya semua ini mamang baru nomor saat kami madron nasi roa di botol nami betul betul Ya muna, bolu nami.